Фізкультурна сала у основній школі Братство Единство у Коцуренješka не була место спортских збуванjох, але место за торговину, де школяри і наставники мали двойністі улоги. Були і торговці, і купці, а торговелоше з новорічними прикрасками і колачами. У Šitskim im bar spomogli i rodiči. Pravlja kolači vjedno za zecmi, da jednim rodiči mami pridu i do školi, znači ta vjedno znanje pravlja, a da jedni, ktorí nemajú času prísť do školy, oni se uključuju doma, vjedno za zecmi i na taki spôsob nám pomáhajú. Po odluki školi zarobok namenjeni za kupovanje nastavnih sredstvoh. Takže sme odlučili, že toho roku kupíme projektor, teraz uvidíme, že keľo hej dinari budze, ali vše to bola stvarno uspješna akcija i vše sme veľo nazbrali dinari, takže keľo budeme mať, teľo potrošíme, ale znači za nastavne sredstva za šitskih školjárov. Veselo було і у школі Петро Кузьмяк у Русkim Keresture, де у školskim holu Nješka otrimani novoročno kračunski vašar. Ще початком decembra ще школяри з наставниками почали пририхтовати, takže zato máme takú veľo predmety i všetky praktično škoляри angažovaní. Prihod z Oznješkajšoho vašaru namenjeni za humanitarni potrebi. To je jedna krásna tradícia, že škoляри veľa toho nauča, od pravja do predavanja, do darovanja da komu kto u potrebi. Z Oznješkajšima novoročnima vašarami školjare zakončeli perše polročje.